Lemah peteng dua mengena hangadi kadirasa tu sing nyidang belingeng sapang adi jegek sekadi bulane purnama liu tepukin trunane pada ngerayu masuang odeng sekadi mancing-mancingin beli nawang adi anak lo idaman sebilang anak menoleh bayune runtak ngejar ngatonan ingat ke abdi teken janji ne ipidan mebatun buluan tresnane langgang membesikan walu ya sekadi sang ramelan Dewi Sinta diaston kepala sang tresnane nu tetap memungkul ketonyen adi pangsida kadira melan Sinta tresnani raga serta tepagang teken gagodan pak-pak tresnan beline beli nutup tresnan adine jele malah agat lacur lan bareng-bareng masuang odeng sekadi mancing-mancingin beli nawang adi anak lo idaman sebilang anak menoleh bayune runtak ngejar ngatonan ingat ke adi teken batun buluan tresnane langgang membesikan walu ya sekadi sang ramelan Dewi Sinta diaston kepala sang tresnane nu tetap memungkul ketonyen adi pangsida kadira melan Sinta tresnani raga serta tepagang teken gagodan pak-pak tresnan beli nutup tresnan adine
gele melah agat lacur lan bareng-bareng. Ingat ye adi keken ganyene ipidan mebatun buluan tresnane langgang membersihkan walu ya sekadi sang ramelan Dewi Sinta diaston kepala sang tresnane nu tetep mengungkul ketonyet adi pansida gati ramelan Sinta tresnane